Tengo un amigo, David Fayan se llama, Dudi. Hace muchos años somos amigos, él hace tiempo que no lo veo porque él vive en Miami, es cantor litúrgico y es cantante, un tipo talentoso y un tipo fundamentalmente macanudo. Entre nosotros, me parece que tiene una cosa como un poco infantil, me parece, no sé. Se los digo acá, que no salga de nosotros, ¿no? Porque me viene pidiendo constantemente la cucaracha, tipo grande. Que le busque la cucaracha en Iris, que le busque la cucaracha en Iris. Yo al principio no le di importancia y después digo, bueno, si lo necesita lo busco y bueno, como lo encontré acá, traduje yo la cucaracha. Para mi amigo Tudy Feuer. Y acá está. Der Tarakan, kann schon nicht gehen, weil es fällt ihm, weil hat nicht die zwei hinterste Fies. Never der Tarakan, kloppt sich wie in Herzen, nutzt nicht gepresste Kleider, zu lieb der Ausfall von Schat. Der Tarakan, kann nicht gehen, weil es fällt ihm, weil hat nicht die zwei hinterste Fies. Gesolben, der Karakan führte mich im Bagroben zwischen vier Bussarden und am wie Aschames. Der Tarakan, kann nicht gehen, weil es fällt ihm, weil hat nicht die zwei hinterste Fies.